mutima ugutera gukenera ibintu ku bandi ni nawo mutima wagutera gutanga ibintu abandi bagukeneyeko turiko turabyumvikana mu yandi majambo nta muntu numwe abuze umutima w'urukundo ahubwo abantu dufise umutima w'urukundo ariko imitima yacu y'urukundo ntitugomba kuyikoresha Shalom shalom nshuti z'Imana bantu ba Yesu uyu ni wa mwanya wacu wa Unity in Action ubumwe mu rukundo Praise and Worship in Action Kora Neza TV twagarutse imbere yanyu kugira ngo tubabwire ko tubakunda tubifurize umunsi mwiza urukundo se cyangwa wabakundanye sibyo ku minsi yose abantu bari bakundanye ariko ako kantu nyine kagiyeho kugira ngo noneho n'abakundanye barushirizeho kubwirana cyane ko bakundanye ndabaramukije aho muri abari mu bihugu bitandukanye abari mu kazi abari mu rugo abarwayi bari mu bitaro Imana ibashe kubakiza ababuze ibyiringiro Imana ibashe kubongera ibyiringiro abananiwe Imana ibashe kubaha imbaraga ndabakunda kandi ndabishimira ni ngewe Clarisse Niyibizi wagarutse n'ubundi kuri Kora Neza kugira ngo turushize gusangira ibyiza byakora neza rero sinaje nyine murabibona umuntu turi kumwe n'ushize tware turi kumwe kuko twababwiye ko tugiye kuzajya dufatikanya cyane ibintu by'ibiganiro byungura ubwenge nimba ushaka kunguka cyane ifata umwanya mutoya utegere ikiganiro twakuzaniye sinkeka neza yuko utazabura gukuramo utuntu nka 2 cyangwa 3 cyangwa kamwe gashobora gutuma uhindura ubuzima bwawe rero mbere yuko tujya muri topic agiye kwibwira abatumirwa bacu cyangwa se abadukurikira ndabizi hari uwatwumvishije ubushize akaba uyu munsi wenda ari bufungura akatugwaho agomba kumenya se aba ni bande batuzaniye ikise cyangwa batugemurike karibu Pascal kubwire Murakoze shalom nizere ko muguwe neza hama reka Clarisse tubashimire cyane uje mungiye gutwakira kandi kuri Kora Neza TV Imana yo mwijuru iduhana umugisha hama mwese muri ko muradukurikirana buri muntu wari wese aherereye ni Pascal nije imbere nkuko bisanzwe ndagusabye ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana n'icyubahiro cyayo dusangira ikiganiro cy'uno munsi wumvirize uze kugira icyo duterereye terere muri comment niba utarakora na subscribe uyikore ndetse mu byo tugiye kuvuga ntituza kuvuga byose hari n'ibyo tuza kugusigira kugira ngo nawe uze kubivuga nayo mpamvu basizeho kiya kibanza cya comment so ni ikaze rero mu kiganiro kandi twaranezerewe cyane uburyo mwarabye ikiganiro giheruka turizeye ko no muri kino kiganiro tugiye kubana namwe muzogi basha kugishikana heshi yashoboka mukora ama partage mugisharinga ahantu hatandukanye murakoze cyane reka tubashimire ya Pascal arakoze cyane mbere twegereje Imana data wa twese kugira ngo ibane natwe amen hari indirimbo ivuga ngo kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali alinipenda wala hakujali dhaifu wangu akanionyesha upendo ambao sijawahi kuiona huyu halali wala sinzi hata leo hajawahi kuniacha kuna ile aliyetupenda sikumtafuta ni ni kwa rukundo twabazaniye kuna yule aliyetupenda si kwa ajili ya mali haleluya rero ingabire zirarutana kuko niyo yavuze ngo amavuta ararutana ubundi ngaho oya nari ntanguye gufashwa kera aruge kuvuga mu ndimi ntabwo nari ngiye kuvuga mu ndimi ariko uko biri kose ku kijyanye no kuririmba ndanezezwa cyane n'abaririmbyi ariko ibyo bintu byarananiye uzabimenya Pascal kuko watangiye gukora ariko ko turi kumwe ubwo nyine nzobimenya kuko Bibiliya ivuga ngo
uko icuma gikarisha ikindi Yeah. ariko natwe turishiriza gukarishanya. Twaje rero kubabwira ko hari umuntu dukunda si kwa ajili ya mali yetu, hatuna mali, uwo ni Yesu Kristo. Rero topic twabazaniye Pascal ni ugiye kuyiduha kugira ngo tudiscussingeho y'urukundo n'ubundi tujya kure y'urukundo mu bikorwa. Rero uyu munsi hari ukundi kuntu twayigize kugira ngo turushizeho kuyidiscussinga twese. Reka ubashe kwigeza ko murakoze cyane. Nizeye neza turi mu mwanya wa cya kiganiro cya Unity in Action, ubumwe mu bikorwa cyangwa se nta bumwe butagira urukundo, nta rukundo rutagira ubumwe, kandi twizeye neza ko nta bikorwa bitagira urukundo. Kandi ahatari urukundo ntiharanga ubumwe, ahatari urukundo ntiharanga ibikorwa, kandi ahatari urukundo nta terambere rirama rishobora kuhaba. Uyu munsi rero twongeye kugaruka kandi muri Unity in Action. Kiganiro cy'uno munsi cyangwa topic y'uno munsi ico tugiye kuganira ko topic iravuga ngo mbega gufasha zikwiye kuba inshingano ya buri muntu wari we wese, cyangwa bikwiye kuba iby'abantu bamwe bihariye, iby'imiryango imwe yihariye, iby'abakire, iby'ababandi twita abatunzi ngaha hanze. Cyangwa zikwiye kuba inshingano za buri muntu wari we wese. Umuntu wari we wese arakwiye gufasha, cyangwa hakwiye gufasha wa wundi twita umukire, ndufite, cyangwa birafise abantu byagenewe. Iyo niyo topic tugiye kuganira ko uno munsi. Urumva ko turi muri Unity in Action, na cyane ko uyu munsi ni umunsi witirirwa ngo nabakundanye ariko muri market tarukundo. Ariko tukiri ngaho gato, byukuri uyu munsi ndanezerewe cyane ko tugiye gusangira kino kiganiro. Amen. Bikubitanye n'uyu munsi witwa w'abakundanye, mu yandi majambo natwe tuje kuvuga iby'urukundo. Cy'abantu ngene bakwiye ko nta gufasha magambo bakajyashira mu bikorwa. Ese ubwo rukundo rufite abo rwagenewe cyangwa ubwo bufasha hari abagenewe kujya babwira gute babutanga abandi ntibabikore? Jewe ku giti cyanye ndumva wenda ukuntu bimeze, hari ababigenewe. Hari abagenewe kugira gute sizi nawe ukubyumva. Hari abagenewe gufasha. Ati gute? Sibyo? Ushaka kumbaza se kuvuze ngo hari abagenewe gufasha, hari abataragenewe gufasha. Njewe ndi ku ruhande uruvuga ngo hari ababigenewe. Hari abantu wewe uravuga ngo hari abantu bagenewe gufasha. Abandi ku ruhande ati gute? Nta kuntu udafite urukundo wofasha. Kandi Pascal ntumenye ko abantu bose bagira urukundo. Sibyo? Hari abagira urukundo nyine rwa rundi rwo kuvuga ati ndakunda kubera ko ari umwana wanje iki, ariko apart that ntabwo nta rundi rukundo. Rero mu gihe nta rukundo nje mfite sinojaga gufasha gute? Mu gihe nkikikunda nkumva ko cyane ntogisangira n'abandi, kandi abantu tubirengagiza nabo barahari. Urumva rero hari ababigenewe. Ariko kuri icyo nibaza yuko nta muntu n'umwe tuvuze ngo hari ababigenewe, umengo hari n'abandi batagenewe gufasha. No, ariko siko bigomba kugenda. Siko bigomba kugenda, kuko tuvuze ngo hari ababigenewe, umengo hari umuco umwe w'abantu bagejwe gufasha, hakaba n'umuco umwe w'abantu batajejwe gufasha. Kubwawe rero uvuga yuko abantu bagejwe gufasha bategerezwa gufasha, bakabigira nk'inshingano zabo, responsibility zo gufasha. Ni bari yababigira responsibility, ni bari abafite wa mutima twavuze wa kimuntu. Sibyo? Sinzi nimba wibuka topic iriya ya Human Foundation. Ni hari abantu bafite umutima w'ubumuntu, hari n'abantu bafite umutima w'ubunyamaswa. Abo ntubirengagize. Mugera ndafite umutima w'ubumuntu, nta muntu wundi natekereza kugira ngo mbashe kugira gute gufasha. Ariko kuri icyo kandi twavuze yuko hari ugufasha ku buryo bubiri. Sibyo? Hari ugufasha ngushaka inyungu. Nuko ati Pascal kira kintu afite ndashaka kimukuraho. Reka rero nigomwe bino bintu byanje byose
kugira ngo abo bantu rero rero ngufashije ariko ngukurikiye iki mu yandi majambo ni nka investisse mu buri kurakora nka kuri abo bango ndashoye ibyashara ni kuvuga ngo mfise amafaranga ndayatwaye mu rudandazo canke ruriya ngiye gushinga iduka ngiye gukora ibi kugira ngo aya mafaranga ntanze azonzanire inyungu mu biboneka canke mu gihe ki rero twaravuze canke n'umundi twobisubiramo ni nabyo nawe naringiye kukubwira iyo ufashije umuntu kubera inyungu runaka umwitezeho ubundi ubwo ntitugwita urukundo oya twogerageza kubishira mu mugwi ni nko gukora ibyashara ni ibyashara ni investment ni kuko uyu muntu uramuprofise none ubwo uruko muntu ni kuvuga ngo ndaguhaye iki kubera ndakuziga kwiki ariko by'ukuri suko byari bikwiye kugenda ni kuvuga rero gufasha canke inshingano zo gufasha nta muntu numwe atazigenewe ni kuvuga ngo umajije kubura umuntu wategerezwa kugira responsibility wategerezwa kugira personality ukagira bwabo umuntu okay rero iyo umajije kubura umuntu ufise ubumuntu rero bakunzi bakora neza TV reka tubasabe turiko turarangiza nta muntu numwe adakeneye gufasha nta muntu numwe adakeneye ubufasha icyo tubasaba na cyane cyane uyu munsi ni separate ngo numunsi w'abakundanye niko babivuga ariko by'ukuri naho uyu munsi ntituwuhereze mu bo twubakanye gusa ntituwuhereze mu bana bacu gusa ntituwuhereze mu bavandimwe b'amaraso ariko nyimba ari umunsi by'ukuri uhimbazwa cyane witiriwe uyu mweranda nani Valente kuko uyu Valente naho abantu benshi tutabifata kumwe cyangwa tutabibona kumwe igituma yawitiriwe uyu mugabo nani Valente si ibintu byapfuye kuza hazari ni kuvuga yuko Valente biravuga ko yari umuntu arangwa n'urukundo yani magambo yerekanye urukundo yarangwa n'urukundo yapfuye ari byazira yagwanya karengane icyo gihe ku gihe ciwe kuko hari amakuru nigeze gusoma nariko ndaraba nkora ubushakashatsi kuri uyu muntu Valente ndavuga ati gute bamwitiriye uyu munsi mukuru niki ndarabasanga uyu muntu yabayeho mu kinjana cya gatatu bamwitiriye uyu munsi kubera iki yapfuye azira gukora ibikorwa byo kwitanga kurenganura abantu kwerekana urukundo abantu batotezwe icyo gihe hari ku yanditse izina abantu uriko urabyumva ni kuvuga wewe nta mukunzi yari afise wovuga ngo niwe yazize ariko wewe icyo yazize ibikorwa byo kwitanga ubutwari n'urukundo kugwanya karengano mu yandi magambo kwegeranya bakumiriwe akabereka wa mutima w'urukundo ni nacyo gituma uyu mugabo uyu munsi wiwe wamye uhimbazwa n'ibyo kuva kera ariko mu bushakashatsi je nakoze umupapa icyo gihe yaje hari umupapa yaje umupapa yitwa Gracious wa kabiri yo ku ngoma y'Abaroma niwe yaje aravuga ngo uyu munsi tugomba kuwuhimbaza kuko hari undi munsi wa gipagani wari usanzwe ba icyo gihe ngo waba nk'uwa gipagani utarufatanye n'umukristo w'Abaroma aravuga ati ariko uko bigenda kose ko wowe usubiriza uyu munsi wo kwitirira Valente rero abantu uyu munsi baca bumva ko ari umugabo n'umugore ari umunsi w'abakundanye w'abashakanye w'abasheri n'ibindi ariko siko bimeze Valente yerekanye ubutwari mu gihe cyiwe Valente yarenganuye abantu barenganye Valente ni kuvuga ngo yaharaniye ubwigenge bw'abasirikare bari barabugijwe n'umwami icyo gihe yatwara yitwa nani Claudius icyo gihe arabarenganura kuko yari yarabatse uburenganzira bwabo bwo kurongora ariko wewe akabashingira mu ibanga kuko yari umupatiri akabikora yagwanije akarenganye yabaye intwari yerekanye urukundo abakumiriwe arabegeranya ni kuvuga ni nacyo gituma n'uyu munsi Valente yarapfuye ariko naho yapfuye uno munsi abantu bose yaciwe izosi mu ibohero yapfunzwe azira ibyo bintu mugabo uyu munsi n'umwana azaza yibuka avuga ngo unity in action Valente urumva rero muri unity in action wewe aho uri uno munsi uri kuradukurikirana gira abantu babiri wereka urukundo atari mugabo wawe se cyangwa abana bawe atari abana bawe ukora mu gisata cy'ubutungane gira abantu utunganiriza nka Valente ubereka urukundo
uri mu gisata canke muri ibi bintu twita mu gisata cy'ibi bintu by'iyobokamana gira abantu wereka urukundo turiko turabyumvikana mbese muri departement yose ikintu cyo cyose urimo gira abantu ese bashobora kutubwira urabona abantu benshi twafashe Valentin nkaho urabona nk'uyu munsi kwamusanga nk'abantu bambaye umukara umutuku abantu bagende muri ico kigare gusa ese biri hari ico bivuga hari abantu bashaka ko muratubwira ibintu by'urukundo timwana bigaragaje ntimwavyambariye biri hari ico bivuga muri Valentin impuzu ibara ryo ryose yoba ifise asiyo iza kugaragaza ubuzima bw'indani bw'umuntu. Yes of course. Kuko uko byogenda kose kuko cyake abantu bamenye ngo akarabyo ngo kumutuku hasi wenda ari umukara tanga cyake intumva cyakuvuye ku mutima iyo ni yo Valentin yawe y'uwo munsi uhaye uremeye undi muntu byishimo kuko iyi impuzu yaba ariyo yerekana icyo umuntu ari kerekana ko abantu bakundana nta baba baja kwicana bambaye impuzu zera kuko impuzu yera yerekana amahoro ariko kubera yuko umwambaro ntacyo upfana n'ibiri ndani mu muntu kwambara impuzu tukura yerekana ko ari kuri Saint Valentin ahubwo ntitugomba guha agaciro umunsi cyangwa ahubwo tugomba guha agaciro uwitiriwe uyu munsi ibikorwa yakora natwe no munsi nibyo tubikore uzi wofata nk'abantu babiri no munsi ukagenda ukabagurira unga ukabagurira ubugari abantu kumbura utazi ukaraba ukavuga ngo reka ntembere muri quartier ndebe abantu bashonje mu rupangu hari abantu badafise ibyo gufungura mbona bamaze iminsi bamanitse imbabura reka ngende ndabagurira ibiro bibiri by'ubugari canke reka ndabagurira agasukari ngaho ese icyoma basi kuri uyu munsi witirirwa bakundana canke muri kuno kwezi icyoma ukavuga ngo hari ndafise udufaranga tungana uku hari abantu batawe mu bitaro ngira ngende ndabe nyimba ntashobora kumugomboza by'ukuri ngira ndamushira agasukari canke nyimba ari umuvyeyi yabyaye ndamushira agapampasi k'umwana cyangwa agafuka ibikopo turiko turabyumvikana aho niho woba uhimbaje uyu munsi neza witiriwe uyu mweranda canke uyu mupatiri nibwo wawitirije neza kuko waje kunywa nayo nagira ibi iya byo gufata ngo turi ku munsi w'abakundanye hama ugafata umugore wawe ugafata abana bawe ukabatwara mu kabare mukaja out mukaja ku mazi mukaja mukanezerwa ni byiza nitubyase ariko ibyo nta nakimwe bimaze kuko Imana nagihe na kimwe izokwigera ikubaza ibyo wariye ikubaza ibyo wambaye ikubaza ubuzima warubayeho Imana ikintu izokubaza wagaburiye abantu bangahe wambitse abantu bangahe wahinduriye imibereho abantu bangahe warihinze abantu bangahe rero uri kudukurikirana koresha iyi opportunity uyu munsi turiho ariko ejo hashobora kutabaho ni kuvuga ngo uyu munsi hacu tuhakoreshe neza kugira ngo hazobere ubwuririzo canke habere ingazi n'inzira ku bazoba bari inyuma igihe hacu hatoba hakiri rero nuko Clarisse reka tubashimire nibaza ko ari ibyo bumve ko abantu bose bakwiye gufasha twese dukundane tureke kuvuga ati tubikure mu magambo tubikure mu mahuzu ahubwo tubijane mu bikorwa ahubwo tugire vuba tuje kurebaga twe tugiye kurondera abo dufasha tugire vuba tuje gushaka abo duha Saint Valentin itarashira abandaga uyu munsi ni ngo duhere kuri Patrick ese ni Patrick ngogo nawe turagenda tumujyanye tugende gufasha reka tugende turondera abantu umwe canke babiri kuri Karimani bidushoboye tugende turabe abantu umwe canke babiri je ndazi ko ngiye kubikora naje ndabikora ngiye kubikora tugende turaba abantu mu kibano kumbure batagira ibyo gufungura kuko umuntu atagira ibyo gufungura umuravye uramumenya ugende umutorera ipaki zibiri zifu umuhereze umugurire tiwavuze ngo umuntu wese yemerewe gufashwa ni ngombwa ngo udafungura gusa cyangwa n'ufungura ushobora kumuha nka Patrick ari umugure ka soda nawe wowe ubikoze rero reka tugende dukore tugaragaza urukundo kubo dusange kumbure isano ry'amaraso abo dufitaniye isano ry'amaraso nabo tutarifitaniye kugira bikunde kuko urukundo niyo ngabire yonyene iruta izindi kandi urukundo niyo mbuto itabora tukiraho ngaho Pascal ejo bundi hari umuntu wampamagaye arambwira se Clarisse ko mujye mutwigisha ibintu by'urukundo unity in action ati hari umwana wagwaye bwaki hari umwana ufite bwaki ukeneye figi koma ukeneye amata niki twamufasha none ga yemwe
tawoza ngo uwo mwana wenda tumugura ifu y'igikoma tumugurira amata turebe ko nawe tumwereka Saint Valentin. Rwose umuntu ufite uwo mutima avuge yandika umunsi nimero yaje ni 074 17 10 karindwi 074 17 10 Clarisse yoherezeho tuguri uwo mwana. Abumva bashaka ko boza tukajana tukaja kumugarukirako ubwo mwana ugiye kugwara bwaki tumwereke Saint Valentin yacu uyu munsi. Nubwo yenda twobikora contribute umunsi ariko muri iki cyumweru cyangwa kindi tukamwereka Saint Valentin twoba tumuremeye kandi twoba tubishize mu bikorwa. Ufite uwo mutima rwose ndebe tubirangize tukora ikintu gitoya kugira ngo turumuremereye. Siwe wenyine hari abandi bantu ni benshi ariko umvuye yabashije kugira ikiganiro aravuga ati wenda reka ndeba ko nabona aho mpungira none tugende tumutabara tuhungire abone aho yahungiye ko ari hazima. Ya abantu bacu turabakunda turabishimira. Imana yo mwijuru. Patrick waruge kwirote bwo kudufotora ya Imana yo mwijuru ikomeze bishimire. Ikindi cya kiganiro cyacu Unity in Action muze dukomerezeho gukora. Nukuri abantu mujya mudukunda Imana ibaho umugisha nubwo yaba ari umwe pesi ngombwa ngo benshi ariko tukagira icyo duhindura imyumvire cyangwa ikiganiro cyacu kagikurikira Patrick nako Pascal agahinduka. Ubu ngo arahagije yego ugaza umuntu umwe ahantu heza mu cicaro cyiza ubu ngo arahagije. Rero turabakunda ntiturangije ntidushoje tuba tubisubitse ahangaha ejo tuzongera tubigarukeho. Imana ikomeze ibishimire. Imana ikomeze ibane namwe. Ya ndirimbo natangiyeho iravuga ngo Yesu uyu Yesu rafiki mwema, Yesu uyu Yesu ninampenda. Tumukuda ariko bitari bya bindi bya wa muntu yatubwiye ko none ko ndagera ngo nkaba numvangiza ubwoba kumugaragariza ku munwa ariko mu bikorwa bikanga. Tumukunde dukunde Yesu nitumukundira mu bikorwa birarushaho. Ariko wa muntu mukabarara kishijwe bacu yo Papa Messi aho namburi kuramurikana nawe vuba tuzogushaka niyo mpamvu twiture frere. Uyu mugabo Papa Messi ariwe ndi kumasabo Jean Petit sinabivuze agira urukundo ahari hose ibyo arimo byose uko ari kose n'intapfu ni nabankiri zomwitura kandi niyo nzopfa ineza yangiriye niyo yagiriye abandi bose bizotuma bica mu zindi nzira ariko azokwishura. Bye bye. Bye bye.